Shubor nakaslem jong Nongkseh Hima. Ka Nongkseh Sports Social and Cultural Club kalayop yang kusnam pisa ke baat pulak tingka hadian berkelayora yang kenam la adu hak 11 All India Chief Ministers Gold Cup International Football Tournament. Kini kelawan hadian berkelai Pynliem no ek BSF na jalan dhar da shikulanot hak jia kun final kebelalong hak arpu atari ukla lingkot arca arpu hendriau hajurat hang South Sikkim. Kini kanam job kelawan urlong lingba ke shikul belat hab do kun saibor luhut ubala shot na jengai hak minit ke basan huwei jong ke kelamiet hak ba urang apkol ke BSF shimnala ban khanglan na ke jing shatham digumta ukan sai ulai opdyang ya kanam man of the tournament ringkat bat ke kali ke bedang thamai ke tata Tiago laban pun kan mau ba ke Nongkseh kalalong ke kenhun ke baklam syaram hak ke lumpung hak bakla job ya ke Himalayan Gangtok ke bana Sikkim da arko le ke wei hadian bakla job da shikulanot ya ke Eastern Railway ba saukulanot ya ke Niruka FC haswa bakan Pynliem saya ke Red Panda FC da shikulanot ha ke semi final ha ke jingai lenti ke baklam syaram na du usnam balala bat kumju ha ke kenti ke bementa kini ke kenhun ha po ke jinglam uba Richard Nongneng kala syakot ngobha sa ha kenhun ya lekai Indian Super League ke North East United FC na ke benta ke jingai lekai Parlok ke Banlong ha ke Pratrik Urempang ha Indira Gandhi Athletic Stadium ke Bahagwati.